Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. New Trip National Youth Movement kala dawai katna transport baja ka borsen charge ke East Khasi Hills District bakim de banchuhun tang balapan mi yake hukum man khang yake trok balket palat puat banyak lingba na ka jingking dam site kabala shong senjor bad kabala bantua hakano ma kano ka por kada omla man fikir ya ka jinga tu jongki trok ke balket palat puat yo maulen udoyong motion bad kuwi ki jajmar Hakajing kran bigala pathai kubur Presiden juga seng ba Louis Doctrong ulai thu ba seng haga step ko jong ka khandai tarik no pra arja alpuat kalai obat hadu sau pu atli kitrok ke bekir palat put nadu maulai nong kwar hadu renang beriu kibar themu banjam lingba ga jingking damsai thagabe dei ba kani ga seng kala ujor shaiki pulit jong maulai police station persai gini kitrok ke bekir palat put hadian ba ke sarkar Meghalaya lengba jong ka transport department hagalai trik umnaju harjar kuat kalau perni ya kan notification ba embed show banyak ya kinu ki kali kit kia ki bakit palat ke arkoton te ke was ngosi kalong ba kini ki trok ki bakit mau bakit maulen bakit motion ki bakit kok ki bakit doyong ki ba palat ya ka live hoton sejrong kia man la kabiat na kete jaga na po kejing dam sai te hakane kejing ya lenting ngila ya kran ru bagi pulit traffic ki baju up kete po jingking dam ban keli ba bali pi pelat ikini ki kali ki bala kit overload ki ong baka kamera mjungi kalong tang ban pelat nomor la tha iki ba ki de ban pelat kawai wo kamut kawai dal alat kawai sata siliang kamut once kawai dal alat kawai once kawai kata kade ka duty jung pulit traffic ki badan hang te po dam sai Dia hadin bangi sengtu ba banyakran begitu na poiras esairu ni la sedang banyakran ru bagi katu kat ni ki dalal ki baju penia kini kam doyong nyong ye ki ba ni la bat ru southly ki trok jung we dalal nyong yu ba perkhat lem na ke bentak yap ka im jung ki parari jung ki badan sha thamri boy lada kan ga dam ka tua lani ka kelem kan ga dam ngin sa satang ha ke jingyam pangnot ha ke jingja umat bat manu bala bat pen empat kita ki mensim ki koridor ki baniap lagi pau hajar ki lakmut lada kam kata asanang piong bakam kata asanang sepok sor silong kam kata hare lada katai ka dam ka tua kan kata alut ya ke jela borogoi nomor ba ka silong city borogoi bat ka rikasi jenta jungi kalat borogoi ni penangkam na kalat ke ba yo lengba jung ti ka dam sai jalada ka tua ka dam sai ka kata alut dia borogoi de kani ka jeng up jongi menem step kalong ba hadian bangilai i ke jing la bom sutnyau jong kini ki spa ki ba perkhat tangai ka pala jong ban biang de habang ye kran bat ki ong bat ba aila setang sisin dan re man kamiat mata ki ya bat mana kani ga tayo bal ada perlu ngilai kran ya kitu ki ba ju peniat kaling ong ba haba nakal yang ju pulit ki ong ba pemde cu ban ya ne ya no na po mor kenang Kia ru nang ni na po bypass jangan mulai bypass su ketu jingkeng kepala mana ban bombit banyak ke trokit kia kini ki bakit illegal ki ya na po bypass su de hadin bang imla asya su igene ke jing le bom sit nyau jong kini ki spa ki ba kwan man toy tang la dia ni marsi man ke step ni hab ban mi ban pat mat hadin ni sungu ru ya osi jong kamolai police station madam wan snong ibala sim kia sisa Marsen phone na kalian sungai ila pa ikut traffic ban pat ikut kali berkhot ban penpai lalap ikut babon kali nanti na po rendang breu kala penpai ya kini sau ko ar kali mana ngim tep jo la da dai bo oblai umpat ikani ke jingkien la da oblai kersian ikani ke jingkien sisen ya kini kali la ka tua kani ke dam ka ik ban jai ke jing em jo kini ke pat ba ke juni ngim kwa bandang yam bandang jau umat Kejinja ke belajar mukro kano ke lapan ketang ini. Nak ada kucing lihat dusman ki pelit asa. Hari lada kini ki spa ki beri ki parari jongi. Kim kan snap hadin bangila keren ki jingyap jongi parari ki jongi ru. Ki ya laga ya ta mentang nyembat sesu. Berlet cedu ki bor jangkaan. Bene ke singi ke bor sau baji janmir ngelawan bo ki FIR po Molai Police Station. Nang ta ngila ai kopi ru sya
SP jong ke East Kasil District mentang da sumi na kamera SP te ngila pha aru sa ka jing tho sa registrar jong ke Meghalaya High Court rai mentang ke singi namar balamiat ngimla su ban pendap te ngin salibo na ikene lamonde te balai ngila ibo sa registrar jong Meghalaya High Court kalong ba ke Meghalaya High Court ki senior lawyer ki don ki senior advocate ki don ya ketuga kan hon ke jong ki ke bapet ya ka jing bah nak kata ban jing bah jong kadap sat ya borok kawai ya kini ke organisation lane ketuga kan hon kini ki advocate jong High Court kin kipet ba kamdai bandon kanu ke jing penjabo wa dia ka wa umiam ya kecu ke poru nilai i lang ba kila sai ku boru ba kini ke advocate kilong concern ru ya kini ka jing dam te mentang i pha sa registrar jong Meghalaya High Court kalong ba ka High Court kan sim bat kan sis no ya kini ki saupu arteli ki kali lara ki pulit ki pelat na kaliang jungi la sang liwat namar ngila de bekran sai bud SP menta ba na kaliang kasang kanong ala da lele ru em bakini ki saupu arteli ki trok ki bang ibat mena kasngi kinca kawai ru la sai kasngi kalau saya kesenging nilai follow up yang ini apa police station mulai ban panik report na IOC jong mulai police station ba kini kali kita dan maju bar ingin select inspection lada kawai ke kali kajak nanti kata kamot ngimarsi ban ya da kiwai pat kelenti ki ba kham tang e dia halor jong kene ke jengwan jongi mata apa prescribe kalong ba kaseng hi ka chenwa yam he ka perkhat mengkong ki para ril jong ngilalai khang ki benai bal adap au benai April jong mentau senam ngilalai apmet ang tu hare hadir mengi apmet kitu kitrok ki ba gila ya nang tu ngila khang lut tetang hak tu kemet nginom la ban lay up man kemet nomor ngiru ngimde ki beri ko bayo tulo kereka kamram juga police department hak jing sisa ban pet ya katu ke jing ya jong ki kali ban pet ya ke jing khia jong ya ke jing kit khia jong ki kali ban ha ke cuk por ka balno kalong ba ke jing bu jong ke transport department ya katu kesan bor man ong ba ambet ban kit palat di ke arpoton kumnong intip ba kit palat di ke arpoton namar ba kamdan ka wedge bridge kamdan ke jaga thau nanti nanong stone ki bawan na kalang kamdan jaga thau tekini ki ong bat la da pi ong ba boleh pikit tam ki ong ikit tang arpoton tengipat ngela itu ya kejingya juga kali kepala kit pala di kar hutan la itu be kerkomya juga kali namar ba sisen bangiru ngidai kinong bela kali mo so palat ya kata keton kemot ke kali layak la itu be kit kan hutan ya hak bede kene ke benta pesang echenwa yam he kada penram jur hadu kata-kata kini ge aspa ki jungi bom sem la ken snap show ya kejing em jungi parari jungi ke badan tamri boy balai nga ogupta namar bangila ya keran ya king ong balada ketua kadam kiban yap kidai gitu ki parari jungi ke badan hapo gitan barembang borok kowe mat kejingyap kata kepor kan long da ki pau hajar bar ki lakmot de mano ban sim ke jingkit kli bar kesang hi ko ong balada kata kejingja kaja kum kesang no map shu ya kitu ke spa bar shua makan mi kata ka revenge ka keput halor ka jingiap juga ni parari jongi ki baluloi ki bom tep ai na ka dau jongi jingla don bor ni ka spa te stang play betep namar ngin nomla raban barkeran de kumoi pat dan nakal yang jongi sai sempat ni kentu ya ke police department kamtam ya u commissioner jong ke transport department ba un pha ya ki MVI ki jong u ban cek man la kasi mentang u MVI don way apo jingkem serpi way don moyong dia mikir pada ke police department ya ke transport department bukan bu lightly ki point ban checking ya kini ke overload juga di truck yo la se ki ya lang ba kan ke jingkeng dam de ban bu kawai hapo serpi kawai hapo ISBT mulai nang tabat kawai de bu hang te hapo polu kenapa kini ki truck ki bakam babut ban le chamonu kadang kiwan pai biang sepo FCI kia lang ba jong jingkeng nomor boleh lalis mau kena kala ke jinglut kala bot te kini le ikat bala ban pendrit ke jinglut te kene ke jingker pat juga sange ke transport department ba ke transport department kamdai tang marchuhun tang marsubu ya kene ke notification mo kene notification ke ba ke penmi ha kala tarik benajun arjar puar ban ong ba that all loaded vehicles carrying more than 20 tons shall not be allowed to pass over the Umyam Dam
kat ba mentang kita bekit more than 30 tons pat ayu kalale te syai gini ki MVI kija nang ta kani ka penmi nagaliang jongka Deputy Commissioner juga East Kasils ru kong by all of loaded vehicles carrying more than 20 tons gross weight shall not be allowed to pass over the Omyam Bridge. Kaju ikan notification ki penmi na ka district administration bat na ka transport department. Karba kini ki truk par kiya malagas ni. De syai kan an, syai kan hukum ka bagi penbena. Cuma dai kini ki ba penmi kini hi ki breu ki bom le ai pat. Dan kalian kesang nila ikrar mene bar IOC jong maula police station ni ong ba nila perkret na kalian kesang ya kesanbot namar imat bala thok ra pareng gini ke driver ki itu pareng ngin bo na kesanbot ak keten khasi ban ong ba phimbet ban kit pala tikar photon tengin bo kawai na khamat kawai nadin bat ngin bo rus phongut ke khot kesang man kesingi sangon na khamat sangon nadin bat na kalian IOC ong ba kabiang mo ngiyong pi ong ba kalong ka underestimate police department yong kata namar ba kadang ke pressure na jerong pitang sibat gini kali high level kadang kita pressure na jerong na ya kini bari apa boleh pipat start pilih pelat ben kai kata ke high level te kasang jungi hadu mentang ngim accept kata ke high level namar kita ki bakam high level ngim tip gede ki te kini ki beri ke besukam kini tak mentok mentem sudah ki kam high level pak kai ke kardan ke jungki ngim tip te hakaju kapor ngi mahamru ba larang ngidang lap te namla syun bakli namar sisen ba kaladon ka an ngi ngerap ka an kaladon ka notification juga sarkar ba mbel berkit pala di arpoton teladang ngilap kamot ngiru phile be an te ngiru ngile be an te ngi maham juri kini ikwan mentoy kini kitrai trok kitrai kuk nanta kibak hai mau shun kibak hai maulan bat kini kita dalal khamtam mo kini kita dalal kibak kam trai be kita arhot legally kyong ke jonga hadu bangang ong larangan cek ya ke bala ya ke bank statement ke jopil da pimdan datang san po hajar tangan kharwat je arhot legally trok kyong di gali jonga tapi mudur ibreu bom ikop yang anang adan arhot legally te kum kini ki bro khoj ngi maham jor kini ki dalal ba kini ki dalal kim dai ban surha ya ka spa ka ba bam do wat ya ki parari ki jungi aman kilim halebel de mangi ba pensong suki ki kitu ki government officers bro khat kidai na kum sap ka jungi ngi setulap iki kum no gila ban kam halebel maki mangi ngi de ban kam halebel te nakta kara ka sang echno yang company yang kita ki halebel ikan berkot jadi gilo level kat be pidang bam kum sep jungi lengba ka indirect tax am ngisiu tulop ipi pidai kilo level berkot kmat jungi te kata kadai ke jung bom pidang jungi kita gi hal level ki pulut ki keren ya kata meneru ngidang ya kendo mo kendo yang ba ka pressure na jerong ne ngal athat yang ma stang lai snam la sau snam mentangan ngal ade ke por retired ke junga ngal langsung lai load nomor boleh kadang ke pressure te kita ke pressure jom kita yo lesi hakitu te kila ban long ke high level jom kike rena pata jungi te kimdan high level mo ngi de pressure group ngabangi pressure ke nugono ngi ken me perkhat kide apo jungi boleh ngi de group ba ka sarkar ke de mangi pa ba ndai kita ke high level na kita ki mara ngi accept kita ke high level bar kita ke pulet ke boong bala pressure kiru makiti ke im tulop apo jom kite habaki im tulop tu bahe pressure ki wang malar pimle ku tangan terminate leneng suspend ya pir bukli besakon ki hap accept tenumar kata-kata yang ba ki government officer si kini bari aksya nyan ba ha kene ke sarkar MDA ke pemerintah kene ke sarkar MDA kene ke sarkar jong kita ki bari ki ba syukam high level jubor kadba yala de ki datang kita ki low level ki ba ngi perlong mangi ki bakin dana kita ke low level nadu bagawan sarkar MDA ni ba hak bede kene ka khayitu ka chelai balat nak ta kadau ka revenue jong ka state ka duna boleh ka duna ka revenue jong ka state namar ba hak ja ka ba kan wan sa ka revenue jong ka jela ka jongi kelarum sa ka praj ki rishimat kadang dor sekawai ka kam ka bangi temu banle halor ka jingkiu dor ki mar ki mata boleh don bakran ka sarkar kam jukran spaki de ki jingkiu dor ki mar ki mata boleh kikudor namar bakalabon ka revenue ke badai banlet ke sarkar ke poisa ke pelaju giri shiman te yakane ke bentaru ngi
Nadu bangi bakawan dengan sarkar MDA. Labun sin ngilami sa surak. Ban up ikitu gitrok kit doyong bean. Ban up ikitrok kit motion. Ban up ikitrok kit nga. Dan rai kado ya wahi indal apat la bat iki ki parari jungi ki ong pet ni emjana kan ke kam. Balai pimle ya kita ki high level. Ki kedau we kunta. Te nganong biang ya pi bana ka seng jungi ngien pediang da lele ru em ya kan ke kam. Arsap ke kam to ke kam them kaban penduk sau ya ke jalan galia kat niru. Te kata ka ke kubur ke basya sarkar MDA bat sya ki government official jong sarkar Meghalaya. Kita kali ngilap nalalat je kejengking dam. La cross dia. Tik pulit ke badan nang tur ki oma ke kabram jungi kalau tempat pelai kawai. Dei hang tangi am lalat nang tu pat ngintip wan nang no. Dia ndala ya keren ngi suppressor ke nu. Yong mapet kani ke kali ngitip hiwan nang ni. Boleh dipiak nang ni. Piba kani ke sakut menen nang tah na. Takadau nang wan sini sange stay highway ki bek pulit ngi wari sini. Tapi beliau kita hak tengah melak boleh.